bacio fantastičan pogodak! Čovjek je nevjerovatan, kao Fistini gentleman! Momci se grle ko u noćnome baru Liberta, svaka čast Caputu! Dobar dan i dobrodošli poštovani gledatelji, ovo poluoblačno poslijepodne. Igra se lagano zahuktava, počinju lagane pripreme, trenažni sistem je u tijeku, odigravaju se utakmice, ubrzo će i prvenstvo. Ali ovo je utakmica kupa, prvog kola kupa između NK Dubrovnika i NK Croatia Zgabrila. Bitno je naglasiti da se naša dva gradska kluba natječu u kupu. U prvom kolu gost će biti Slobodan, dok će NK Dubrovnik danas odmjeriti snage sa današnjim protivnikom. A evo, tu su i posljednje upute našeg dragog fotoreportera iz lokalnog portala, dok vidimo i Duba Sokola lagano prilazi i normalno s kime će nego sa velikanom, našim velikanom Goranom Šorgićem. Hajmo vidjeti šta će momci pokazati u ovoj prvoj utakmici kupa. Evo, Kralj traži loptu, vraća do Zelentrovića, duga lopta. Rećemo da je ova utakmica, kakva lopta Šorgića glavom, Kočić kome ima dvije strane, jedna puta kako Šorgi, Kočić, evo i Toma trči, da li će izboriti se za tu loptu? Ipak ne, ajmo to ponoviti. Dragi gledatelji, kao ono kad profesorica reče djeco ponovite, ali nama ne treba ponavljanje i ptice na grani znaju da kad Kočić udari, to je ili gol ili ovako nešto spektakularno kao ova prečka koja se još trese. Ajde Kočić! Kralj. Koga? Cvitanović do Šorgića, kakva minijatura, ala Hulk, u mini futsalu, nogometu, kako je okrenuo Marinovića, napravio je pravu marinadu od njega, onu spremnu, dragi gledatelji, bit će to prekršaj, spremnu marinadu za koku ili ne znam nija, možda za srdele. Korner, izvodi ga Kočić, ubačaj. Šorgić! Šta je ovdje bilo? Leti za Obradovićeg gnjezda, opet se izmigolji obrani. Nevjerovatno čovjek je, ako ste dragi gledatelji čitali strip, poput Martina Misterije. Ne znate kad će pokucati na vrata i što će se dogoditi. Znate samo da će biti strašno. Kočić, ponovo korner. Ubačaj Koče, Šorgić je tu! Cvitanović! Jao, da mu je ovo došlo na desnu nogu, bile bi muke po Obradoviću, no ipak je u pitanju lijeva noga koja je ovlaš slabija od desne. Ipak ovlaš slabija. Kočić, koga vidi Kalauza slobodnoga, Kalauz može centrirati. Ubačaj opet na Šorgića, Šorgić! Šorgić, ajme ovdje preko gola! Ali ova situacija je zabrinjavajuća, dragi gledatelji. Majko moja, što se dogodilo? Šorgić je pao. Nespretno nekako, evo i Tomšića. U pitanju je rame, dragi gledatelji. Ruka boli. Ne može tu Tomšić pomoći. Zovite doktora. To nam vas da fali, dragi gledatelji. Doktor nam treba, nema nikoga. Šorgić zapomaže, muka. Evo ga, zove rame je u pitanju. A majko moja. Evo i fizioterapeuta gostujuće ekipe, dolazi do Šorgića, no po svemu sudeći čini se da u redu. Tomšić nešto objašnjava kako je pao. Nezgodno je to izgledalo, dragi gledatelji, iz prve perspektive. Ali ne da se taj čovjek, to je čovjek od kamena, čvršći od kamena, to je granit, to je čovjek s Kriptona, kao Superman. 40 minuta je u tijeku. Igra se nastavlja,
bez Šorgića Dubrovnik je s 10 igrača, no iz prikrajka vidim da bi Šorgić mogao ovoga trenutka dobiti dozvolu za ulazak u igru. Evo upravo ulazi, ide u prvi duel, diže loptu, kao i uvijek spretno. No, majko moja, što se događa? Pa nevjerovatno. Kakav scenarij. Šorgić je poklekao. Šorgić je poklekao, dragi moji, ne može više. Dragi moji gledatelji, ne mogu ovo više prenositi. Suze dolaze na lice. Nevjerovatan peh nakon onoga pada. Ne mogu više. Ali ipak morat ćemo nastaviti utakmicu u onom drugom tonu sportskome. Ipak nam je svima žao. Amo igra. Žarak, kome će, evo Redžepaj mu se fino otvara, Redžepaj, ubačaj, ko će, evo Matane, gol! Matana, krvnik Dubrovnika danas, jest malo brutalno, dragi gledatelji, ali je momak pospremio loptu u mrežu, svaka njemu čast, nemoćan primić, egzekucija savršena, pogledajmo to još jedan put, savršeno lijepo se vino, ko je tu pogriješio obrani, to je Medar koji je danas izvrsni, rekao bih, pojedinac, odigrao je sve kako treba, no evo taj jedan kiks doveo je do greške i gola Matane. Matana, bravo Matana! Evo Stipišića, polako se igra Dubrovnika raspada, kakva lopta na Mostinu, ono galopom ide, Matana! Ovo morate vidjeti, Primić okrene leđa, ono lopta je već u mreži. Mreža se trese od vjetra, a ne od lopte, dragi gledatelji. Tragikomično. Evo sada Žarak pokraj njega, Medar, da li će ga stići, po boku prodire, evo i centar šuta, ubačaj, lopta preskače, evo do Mostina, ostaje za Marčić puca, brani Primić. Evo i Matane, evo popravi Matana, gol! Kakav ubojiti instinkt, killer instinkt, dragi gledatelji, bravo Matana! Evo i grle se tu momci, zasluženo 2:0, nema šta reći, Dubrovnik bez Šorgića, Šorgić bez Dubrovnika, šta reći više, 0:2 vode gosti! Zadru, dragom treneru, gostujućem se Osijek može očitati Susana. Žarak na Obradovića, zadnjeg igrača, golmana, čuvara mreže, tu malo poigravanje i ovoga trenutka Neven Tomičić, glavni djelitelj pravde, osvirao je kraj utakmice, 0:2. Šta reći više nego jedna istrgana utakmica, momci još nisu fit, spremni za natjecanje, očigledno Dubrovnik još treba malo injekcije, šprice da se to sve pokrene. Ispali smo iz skupa, nažalost izgubili smo Šorgića, nemamo prve informacije iz ruke što se dogodilo. Evo i primam direktnu liniju, govore mi Šorgić je odveden na hitnu. Što će se dalje dogoditi, dragi gledatelji, ni sami ne znamo, ali priželjkujemo čovjeku brzo oporavak, nadam se da nije ništa ozbiljno. To bi bilo sve od nas na izuzetno.com portalu. Do idućeg gledanja. Vaš komentator Boris Gera. BK.